Nirmala Kenyam ka nas dialtin kontin barwani lingwa me ka Nuer online TV channel. Bana jo me bana jaling and walle. Shanka wero ka pai bangwan ron kina dangro di jandang di diech bana madan le ro de re which ka South Sudan bana jaling. Jo ban link Kenyam bana roche ka kui par kol ka jo dana shalat. Chana ngajeno riek machar chaja kapchong ke chaja kaping wi kwam la first by president and tema lat ke jeno par kol Ramadan and ba kwany la first by president no ngai kon diala do par kol ramen jaramaja kwanya la interim chairman ko kor gwasedan me cha dar kuma cha chaja yen kashanga jandangro with bakal no ka pai de kron kin dangro with jandangro de dich no me cha da kram cha cha de yen chwa par kol chwa ja ko jen bala Ramadan and ya kuer ka gwa da kram cha bara na ko ngwana cha de rit banatin kon lat ko ren gwasa me banakaling gwalung ko be kon titine banakaling kel ko do dan token ke je kenya manda mandu ni chan kon nyak no Ramadala ya no no gwasame bantin content children la kitin nyat karodian tadine kitin bay de kon to banaka linkel ko ngai kon do take do ngwalung to go rano daro de palpin ka liang dian gada dob dan to kan gaja no dereka lat ke dereka ngaj kenyam gor jen o bana roache no ka jomo chalat gwasame jomo wacha kum South Sudan chaje won ka tadan en yen kan kuma kaja wa yen kan kuma yen kan ka bom bana kula nyoka mulun kon joka dung par kol eno chana jo me chana jelinkel jo linkon mo gwasa me gwad me shala ru ne cha kuma morai ke kim yadit jaje jogano men laddi ki ta dan na men ti kaja karwa ji South Sudan kaja wa mishal ke Authoritarian rule allow me roji ka bom ke ka power ka longa dana tikiji tela ramimo me luzi ke te ramimo me dong dier ke ji rewich no ramanen yen tour de mogwasa me red moch roch no ka gwat midten ko ngai kondi ala me dan me tere kuma ka me kan ne ko kor pen te paiwe chaja kapchong akir me yadit ko jen la roje ka do budande malder on nyam ke je do budande dakrem cha de jelun ke je but after that chaje bo wochre kuma ka ko ram kel ka kuma SPLIO mi la midmilet ka parliament ne ka gwase dan enta ma charan mo chaje kapchong ka jo cha ko lat gwase me chala do ne me nya mi opposition group la Sudan People Liberation Movement she can kuma kir mi yadi she can jogo no meladi mo mi jega long ko bike dakrem machar bikan gujeno Ramadan te karek ke chai kan jene criminal case Ramadan chala keje munyo sen gwa anime karwa da shi criminal case and Robadan yan keke cha George no she dwer tela dwer mi chikana lat bana me systematic way no mi yan ken kume netin konen ke kume spela yu ke je kan no ne ti lel kan wari ke Jordan chalat and Robadan and she president self came yadit chalat ke jeno ba dakremachar ba je look ke yene dakremachar ke je suspend wi ko amdan teten wa mi chikana me wa she chong ka shi mugwa ka justice miatin what the criminal charge they suspend when ka petroleum minister port council when ka doblam Ramadan le general go kuma swela yu wa ne de ti cha ka they suspend but na me ka jo machala da red moch no chala do ne Ran Modas my deputy chairman of National Committee for Foreign Relations condemned the charges as baseless. He warned that the action point toward authoritarianism and one-tribe rule in the world newest country. Ajo chalat gwaseme ran mojeno che tuben onene. Ajana malat ke kumikir mi yadit can use can mutual authoritarianism like can eat moti ala dor kel karwan wenemo jendor dana rich. Alo che dur ko kien che goro de kerwe re kumaka. Ajen mishran mojo kula no malat ke kirm yadit ajana me ke lew wo bu wech bajar waj dor kel la bom ke lew te ka dor kel ke te karam kel
no no eno sharing machar charge ko take nang na kia na ne kira mimo mishi dor shelat chala na me baseless she talk ran moch ram kel mala roj kata dan to kum te je ne kwalo woje medan ko jen la roj boldly ke be jom dongde na jago banata kamala jala da banamo charge gor no let's pele ayo chikan la do ne chikan dia tande ka Sudan many international community chikan jogo no ne kan charges ketin kone chala te ku kume SPLIO kan ne ko letka kuma SPLAG ko gor kano bikan reptile peace agreement bikan yar eno kano bika dakremachar eno la kuäär SPLIO bikan jako betel pau ki betel wang kano bikan bom bikan kan point kan kuma SPLAG alo kanitin kontin goro de ruine janke de ruine den kare which ka Sudan chikan goro no teni kokin de le janta dan en use kaneje chikuma SPLIO chikan kula do nene alla ta danan kware machar kwa cha geje watele have done to go no do no going kan kuma SPLIO ka dob dan we can go de kan power ke lwang der te kake wani de kon te kare ke kuma SPLIG kuma SPLIG kan den kon te ke power no power yen a power medit de kon shula de wona right now right corner ring machar chaja kapin di che kon dia langa chaja wujre kuma ka right now right corner chele tere kuma ka ke chaja suspend already position nan te tin pot kang ba chaja wika minister of petroleum charing machar cha wika first by president no cha general doblam no chaja kapchong ba chirmandana ngai kona but it kideti right now ko dobran la je ke je awodi kiir mo wojene ti ke je goro je no be power be je consolidate ke be power be le ladunde che goro tene te ko kene dongde do de ken le je that is the reason down and menen yene je woje ring machar nyok do danan go ring machar je no ring machar te ke der ring machar che na nak ring machar che na che ke luch ring machar te ke no wa am ti je moy ka mech na mo ke lu cha cholo no be se le chi tok ke kaini ne ken netin kono tigare ne gwazida me kormi to kana sir ne kon diale ne te konte cha jogono yana woje rudun ko la nala kana clash ni shan kan ko la civilian kan ne te konte na atila denye ala denye ko wekrewe that was the information made an economic denye ko wekrewe je e de na non kaje e unified force non kala national army non kare we can answer them to dial buka go chikir che lok chele jian le ko ne ga dangro no ngai kon ulun na ken konchora le cha ko kwanya tamala la governor kame ci korme to gani kwany ko jaram dana run wan ben werken be kana ko run wa bel ke kir no bautini nga bautini konchora le ko jaram dan nang neka so ko ngaje no meda deliberate way no ba kume actually baje dak ka bane ko lan wer ba kana this is the system meda I can use no instead don't they can go to the which galaro ba yik nong ni another force ba nong re which kanasre ngai kon diala no kan de ni ten ci ko ten ko run dangwel 10 years kanatre tel gwam ci ko ten more than 10 maybe 14 the kan mi jere which ajeno kurkula to ko je rena ngai kom nan le rode ano kuma kirmi yadit gonye dr machar enoring machar te ke dur ajana shirin machar ce da ni kudan rawi da wid jandang de 250 soldier ya ka na kanasir ka tinga ka tirin machar rin machar ishe mirwaya mi she ka fan alo she ka moy ka kwakur bana me ka kelio but ni da kono di kirro yana konjo ko 2013 gwazidan me kuri to ko ngai kono no kan waya mi tikan ka me jore de na wal television na lat ko me jine kan ga kep no so me to si me de pa kam ke ring machar but me lokir me yadi de logo jen wo ngum charing machar cha back up me na kanore ne me lat ke jen sai ka juba e jang me na kanore ngum chala den tal chalat nore kan de konte kuna kunwer politician ku kan lebekan en jeje bor ke nor waya mi kwa logo temme ne den kola nore ke kir me yadi the ngande ken me dan che chikli wote right now kan de konte la nor politician but chaka kenanga anwer wayame mugu kan le lokan taman wala so ne de kon bat kan ne den kon tla gor kan wer ne kon te ka power ke te ka bom te roj kan ngin man le rode ga ne de kon bat ke men me shaga kan anwer wayame shi kon dialo chana ngach chana kuma lo jog wasme
right now right corner tina ko par call le jara madana ba kwanya la kuäär ka gwada riek machar please akan kono niam mena subscribe ka no online tv channel mi jira ma jidit no mi tele gmail okay ka youtube tele rek but mi jira ma jidit right now go to be subscribed gwada me par call ngai kon diale par call right now ko expect no gen ba ja kwany ala first by president ba kwany ala kuäär rewde ala vice president ka so Sudan ka gwaring machar ko jen ram ala kuäär un kin tim chairman baro ina te ko ba ja kwany official ba kwany ala first by president ko ring machar tema jalo ngudala warami mo mila kuäär tem right kon ka kiir of course ko kuma spelayo ring machar a commander in chief ke chairman ke president ka kuma spele aigo but ka kuma man and kirtin cha nothing but par call te ka long tema je long dan ku le nen tip la par call ko na ko Nuer ko ka la jor ke je chol ke mene makwaje ni makwaje to che yong la makwai tu la Nuer social leader so mi sir na me right now a share par call share mo ka power ko chare ma cha suspend jage par call ka candidate right now unless me tem the dien me bro da lat and me don't take mbuka campaign because okay let's say don't mbuka vote down in the kuja lo don't mbuka par call but on the way that we look thing right now par call is the right person ko gwaring machar be kan it come na la ja kale meno jeni ambassador dungmala so mi chen me tama ramdan ba kwanya par call gujede michi par call che kwa kuäär na mala first by president ka gwaring machar na baring machar baja nan katijin no bote katijin ke bajo look no what do you think bunwer buga chonkel ka par call wal chicken bu chonkel ka ja ko right nyite pilot par call gwada me ka right bej tene kan Nuer chekalut chekanok ko jina la jago e karwani ko tin kono birar kaji mitem le roda den ba ngai kare rwani ko eno ba ino ko Nuer gori hard work gori lat Nuer cha ka right lora ba sometimes you can fool them at some point they can fool they ngar be ken wo ka duar but when time come be ka rodi red jog jo la jog yen be ken rieti par call che gujene dong de nok chirkatai dan you can calculate ke but after that thing tika bijak amana itin kola she man intem par call teram chunkel ke right now maybe dong machala kwanya la first by president ka gwada kring machar gwadte dakri machar te ka trial ka wuda gwalok maybe dong de janok ke dong de kwany who knows ke dong de kana no she man ko ngai kona micha ban ka kuäär it come with something to youth so don't na be ko kebre ko ken bakalat par call chi che dia kuäär ne ringwal kana guje no murai na ku par call bado par call eno che do bana ndere ngalat ke je che je bai a kuäär is definitely why not a kuäär they deserve ko the support but yin mi shi ne ramadan tin yam mi shi kula bai kashi ne gurin kon na ka shi ka bai di guje no bu nyam ba batene de man bugur dien bugi jogden bu kenari de chikan bun mat keji right now jenta dan len ngaro dien keje so kuje mo par call ramadan ko expect that he will be appointed as the first vice president definitely ngai kondiala and me don't tell me the change ano ba position Dr. Machar baje pelela vacants like that ke balor no not yet can konangat. The question should be how long this court case gonna take. Time tedi ke ko nina dangdi banango ke pes dangdi cause tell me shall mention like that and tell me shall mention then and me mandan le rode. So ko ngot gwad dana ben ke jabara now men liepke o damba par call ba ja announce la first by president. Already you can imagine interim chairman, everybody know that, but officially first by president, not yet canalat. So kwenya ba kwenya gwada me and but take a lot of nadede ko lara but take a wine one long to but walk in ka kwenya par call ala first by president. Quick on muro da ladder.
no ajen mu kwa ko jo gwaze me woja danan wo ke Dr. Machar awane me chi justice do budan wo ke jeje do budan cha ka condemn ke je no re wika so Sudan awachi chong par kuol ko jaram dan le de long term kas pela ji kan kon tiket ko bane dialti ba ka lel ba ka keep on in the custody ke ba ka look alo shock and gathered right now so murai kon ka kwi ko ne dang de gri kan ko na cha laden o ba yen ke ba look nganya jeno behind the closed door ke blue house there are a lot of people there to like kumes pela yo chicken etikarian but these are the leader te kwala yen te chao konega kamena shi to kon kanasir de kon ngaje no reng machar kwera spelayo podkan kwera minister petroleum ana doblam a spokesperson kiram kel mela general ka kuma spelayo no so according to tin konan tin la rodian bara ngaje no gwen kendial la ja target ka to duelun nasir te ka pa te ka podkan pan gak te doblam tetin yo baring machar bayu ju jagala jaram dan dinijen no men kunwar ku kale influence ka dob dan gu keneja so these people ko taken ke influence kanwar community na ka ke nware 100% na ka nware chung nware ka kel ke chung nware kel ke these are real leader ko kan ke leader gu ke no take influence kanware gor ka je no ken ba ke dil gang jok ko tele mal bonia so jem ku yana nena ka makwai tut gaga jeni be apnal be yan match no be malakal be yan match be malakal dag mo te cha ko lunke ne ti mul take a chong of course take a chong but yen ga no gwase me no tele chong me aten so be kono del ngaje no de men cha lat gwase me a moch no ka tada nen right South Sudan ke je kin me yadit kon ran moch ngay ti dial kon lat ko din wika South Sudan anything me chalar real ko chalar no president sabe ke me yadit jaram dan en le teacher yen lot jaram dan next civilian ka cha ko de winmon chalke international community no malat ke president dung South Sudan riek yena first by president banko logo jeno te ko queen kwaran balat logo jeno bring machar brode jeje la kuäär so to dialati adwala dana dwal ke kirmi yadi ko logo jeno bi malbe ben ba non kwal to bela woni ngone ne ala kir che bom che de use jana che de kap ko bom en randa yikti ke freedom madar madan le de lat ke je mi cha jogo no de ni ka waya na sa dare ling cha jogo de ni ko ko dare ling ko men cha de man cha la ro total ka ko dismiss kan de kontila SSPDF la no force the den la yin 5 force anu kare wi ka nasir and then abuna bi malbeben munare linga ka bare no bi kir be ya logo je bo no ne ko ken le goro ko examine ko carry out to me cha lat kama yom men cha lat ma yom no kane warap la dorin ka warap kana mayom so kon ti diale kon te to kera ngai ko che 6 months emergency state je lat ka mayom kana warap we mane ji mayom ten bo la nuere lora bang ko do ko be meken baga ke ko kan goten kon gi no de no de kan back up tomorrow so ne me dere gwano de kon ling ka penal kemela culture de ngai kone makwai tut ngode makwai tun ngode right now no ko jendi mane dane chala de gor jeno de reng macha de jalun ka doblam kan ko ken but kirmi yadit kan chikan leng pin talam lat ken barai na ku kone a changa dien bi makwai ano be duna mala de bejala dono ko kan ko na ngaje gwa no ngum le haroda mo still tele information mediten but ngai kono jeno apnal ki malaka right now no te yene ndi altekanyal kwai ke jena tam dara mar shanga man ti jang chare realeka no ka match no ki ka gunship ni te lat kan no bika boke je namo aladi ni la kana ngach Nuer chi medan chi to ke 2013 ni kana ngach 2014 15 gwade la ka bugutin garen yale ren yale yizi no banak so mu we kana kuje en kir ka ta dan le je ta mi be power be nyo na ti mala kana la no civilian ji ngende nyinge kum te am do be jago bay nak loro bang ji bab nak duel bang dor jaten no la do gangi
wa chang jara mitel power chang chi de je ngor ba dare queer dare je kerek so jen ta dan te Nuer me gu ken me yadi de no jen ana be mecht dit be ke use be kan gan sim be ke use na me gu no be nang niam che je be nang niam ba jang ne re wich ka so Sudan ko bo ka mi jak no ka jeg de be dire long ka ne ko antil la siasin ka gwasan be mi mo shi ma gwa dare gwa en wo de ka mal de kan na ko everybody gor kan mal tel no dien be ten ne de la konte ga ti jen ka loin ka na cha kep ko bom je na to alat akwa goro duobe dan to kor kaje kami cha algo no ba ja address me chike mi yadi kana ja address cha on ko timan peace initiative de ja address cha on ko 2018 peace agreement de ja address but ken kiir kana kono no lat kaje kanai ka tar me yer reality me ko to jo ring ma char jen bodu chung la kwer that was the problem mu dale kaje wer ka vote wer ka poll ko jin ba man da don mi no gila to ndin ba jo kwen chugu ni jeno bna bi ke kef ka bom so jo me dere gwa ko de yana ling right now par call janam nan gwi ken ba kwen la kwer ka gwa Dr. Machar ke first by president changa mentero altenen banan jele jek ka kor gwa ten be en go ngom le harode ba right now ramadan gwi ke par call ko sharing Machar cha immunity de cha ja ku wuch amani pot kang bo no mite ne balat gonde ken kan kwa dang roti en bele joy ka gwadan be bat par kol jaram dan go ken obi kwer be jega tama ka ku kon membro de lat ka gwadan be ka panal ki gwadan ko ken ko tera now chiting chi ku jiga already no mi chala ro ma chare charge charges ke treason ke murder kan all the things in kon aro kwide nyu de jan hotel mi chale mal rewi ke South Sudan so ban jiga le radian chuje pero jeno jin bi newston ko ken news report netin ko ken be gwadme bi ka gor ka jen be chuje pero jeno jin be subscribe bone ko beten ko ontel at gwad kan chamala chukuji ban jiga mu radian bi ataga mal bye bye